reka twubike amacupa twegura inyandiko. Igikuba kiracika buri munsi muri rubanda rw'abanya-Israel. Ubu bamwe byabarenze maze ubundi babura intege zibajyana mu kazi, bafata amabendera y'igihugu birara mu mihanda mu rwego rwo kwamagana intege nke za Netanyahu na leta ye mu kubacungira umutekano. Ntibiri buze koro. Abarenga igihumbi bazengurutse inzu ya Minisitiri w'intebe bamushinja kuzana udukino twa politike turimo kwirukana aba Minisitiri, ni mu gihe ubuzima bw'abanya-Israel bari imbere mu gihugu, abagisohotse bateye Hezbollah ndetse n'abafungiye mu myobo itabonana muri Gaza bwose buri mu kaga. Catherine Shores numwe mu banya-Israel bigaragambye ati ndi hano muri iki gicuku kubera ko leta yacu yongeye kunanirwa kuducungira umutekano no kutwitaho. Ibaze ko mu ntambara hagati bari kwirukana Minisitiri utari Minisitiri usanzwe, ahubwo Minisitiri wenyine twizeye ko ari ufitiye impuhwe kandi witaye cyane ku baturage bacu bafungiwe muri Gaza. Niwe gusa unita cyane ku basirikare bacu, unakunda cyane iki gihugu. Uyu mwiryane w'abanya-Israel na leta yabo waje ukurikira icyemezo cya Minisitiri w'intebe w'iki gihugu wirukanye ku mirimo Minisitiri w'ingabo Yoav Gallant amuziza amakosa atandukanye, harimo kunanirwa kuvumbura igitero cya Hamas cyo kwa 7 Ukwakira 2023, kunanirwa kurimbura burundu Hamas, kunanirwa kandi kurinda ikirere cya Israel roketi na misile bya Hamas, Hezbollah, Houthis ndetse na Iran. Abakurikirana hafi by'umutekano wa Netanyahu bavuga ko nawe ubwawo ushobora kuri mu byirukanishije mu Minisitiri, kuko mu rugo rwa Netanyahu ajya ruhukiramo ruherereye Kaisari y'ubwaho hamaze kugabwa ibitero inshuro zirenze imwe, dore ko no muri iki cyumweru hongeye kuraswa maze kubw'amahirwe Netanyahu akarusimbuka. Byagenze bite ngo urugo rurinzwe kurusha izindi muri Israel rwa Minisitiri w'intebe w'iki gihugu rurasweho bwa kabiri? Ubu ubwa gatatu nibazamusanga ni muri operasiyo yizwe neza n'inzobere z'igisirikare cya IRGC cya Iran yashyizwe mu bikorwa n'umutwe iki gihugu gifasha wa Hezbollah. Turi buze kubabwira byinshi kuri operasiyo muri iki kiganiro. Mbibutse mu byumweru bike bishize aharashwe cyane maze abaturanyi be bashyubwo. Yoav Gallant mu masaha make ashize wari Minisitiri w'ingabo akimara kwirukanwa ku mirimo ye yagiye imbere ya ndavuga kamera maze agira byinshi atangaza. Hati דקות אחדות לפני השעה 8 בערב. Iminota mike mbere ya saa 2 z'iri joro, Minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu yambwiye ko yafashe umwanzuro wo kumpagarika ku nshingano zo gukomeza kuba Minisitiri w'ingabo muri iyi ntambara igeze aho ikomeye. Nabisobanuye neza imbere ya Minisitiri w'intebe ko icyo nzahora nshyize kandi nashyize imbere mu mirimo nakoreye igihugu cyanjye mu myaka 50 kigaragara kandi gisobanutse. Ni leta ya Israel, ni igisirikare cyayo IDF, ni system y'umutekano w'iki gihugu. Nyuma y'ibyo mvuze nibwo haza buri kimwe, harimo n'ubuzima bwanjye bwite. None niki cyatumye wirukanwa ku mirimo? Kwirukanwa kwanjye ku mirimo byaturutse ku kutavuga rumwe ku ngingo eshatu. Iya mbere ifite aho ihuriye n'umwanya wanjye, aho nafashe icyemezo ko umuntu wese wujuje imyaka imwemerera kwinjira mu gisirikare yajya yinjira mu ngabo za IDF kugira ngo arwanire igihugu. Ntabwo tugomba kwemera amategeko ahubwo amacakubiri ngo nuko yemejwe n'inzego nkuru z'igihugu zifata ibyemezo. Impamvu ya kabiri ni nje nemeza ko ari inshingano ya buri wese gukora uko ashoboye kugira ngo abakobwa beza n'abahungu beza bafunzwe na Hamas babe bataha mu rugo. Ngendeye ku bunararibonye nkumora ku mwanya nari mfite mu gisirikare ndetse n'ibyo nagezeho mu mwaka ushize, ngendeye kandi ku byo niboneye bifitanye isano n'aya makuba, ndemeza neza ko ibi bishoboka. Imfungwa za Israel zifitwe na Hamas twazigomboza. Biradusaba igiciro gihambaye, ariko igihugu cyacu cya Israel cyabagarura. IDF yabishobora. Ntewe ishema n'ibyo urwego rw'umutekano w'igihugu cyacu rwagezeho. Nizeye neza abasirikare bacu n'abayobozi babo. Umutekano wa leta ya Israel wamye kandi uzahora ari misiyo y'ubuzima bwanjye bwose. Ibi mbirimo. Yitwa Yoav Gallant, ni ex-minister of defense wa leta ya Israel. Urukundo yagaragaje mu myaka 50 amaze mu gisirikare cya Israel nirwo rwasunikiye abaturage mu mihanda bamagana irukanwa rye ku mirimo. Abarimo wahoze ari Minisitiri w'intebe Yair Lapid yamaganye ibi, maze n'umuyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi Netanyahu abarizwamo ryitwa National Unity riyoborwa na Ben Gantz nawe
yamaganiye kuri iki cyemezo cyo kwirukana Gallant ku mirimo, avuga ko biteje inkeke umutekano wa Israel ubu yacitsemo ibice bibiri. Ni mu gihe uyu munsi Hezbollah yagabye ibitero ahantu 15 ikoresheje misile zidasanzwe zitwa Jihad igambiriye ibigo bya gisirikare. Muri Liban mu murwa mukuru Beirut, Israel yongeye kwagaba ibitero, maze no muri Gaza ihagaba ibindi bitero byaguyemo abarenga 30. None ko Israel iri guterwa ibitero biturutse mu byerekezo 7 bitandukanye hanze y'igihugu no mu gihugu bikaba byakomeye, Netanyahu araza kubyitwara mate. Ese ufasha Putin n'Uburusiya bwe bakomeje guha Iran nyuma y'amarido buteye bute? Itorwa rya Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika risobanuye iki muri iyi ntambara? Muri iki kiganiro turaza kugaruka ku bigezweho mu burasirazuba bwo hagati. Njye ubundi nitwa Eric Rukundo, sage direct, si byose Nitwa Oscar Dushime. Amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganiraho kuri cano. Rego twabahaye ikaze. African Healing Hub yabazaniye promotion idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba sugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, tenia n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite se ahubwo indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe, African Healing Hub mwakunze cyane nk'igisubizo kuri izo ndwara zose yabazaniye promotion idasanzwe kuko ubu kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. African Healing Hub ni inzobere mu by'ubuzima. Bahamagare kuri nimero ziri kuri ekara yawe bagufashe. Akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Kugeza ubu ngubu muri Israel hari inkuru y'incamugongo, inkuru y'akababaro. Hezbollah yamaze kurasa ahantu 15 muri iki gihugu. Ni igitero cyangije iki? Ibi bitero byari bifite ubuhebukana mu by'ukuri. Nibyo ibinyamakuru bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati byavuze ko uyu mutwe wa Hezbollah ukorera muri Liban usanzwe uterwa inkunga n'igihugu cya Iran warashe muri Israel ahantu 15 hatandukanye. N'ibitero bisa nkaho byari bikazemo gake kuko mu mujyi wa Kabutskifal uherereye mu majyaruguru y'igihugu cya Israel niho ibitero bya mbere byarashwe, haguyemo umwana muto cyane w'imyaka 15 niko Times of Israel ivuga. Ibi bitero kandi ntago ari aho byagarukiye gusa kuko byanagabwe no mu mujyi w'amateka wa Galilaya mu burengerazuba bwawo, aho ibikorwa remezo byangiritse ku bwinshi. Gusa ibi bitero byanagabwe mu murwa mukuru Tel Aviv hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Minisitiri w'intebe wa mbere wa Israel Ben Gurion, ubwo ndavuga Ben Gurion Airport. Icyo gitero rero kigabwa leta ya Israel, urumva ahantu hari ibikorwa remezo byinshi. Icyo gitero kigabwa ubwirinzi bw'ikirere bw'igihugu cya Israel bwohereje misile zibasha kuburizamo misile nyinshi zaganaga kuri icyo kibuga cy'indege. Gusa hari ibikorwa remezo byangiritse. Byatangajwe ko i Tel Aviv hafi y'icyo kibuga cy'indege imodoka 5 zahahiriye. Nuko naba mvuze gusa ntitwakwana kwirengagiza ko mu misozi ya Golan Heights hari ibitero byahagabwe bikozwe na Iraq militia cyangwa se Islamic Resistance bakorera mu gihugu cya Iraq. Nuko bihagaze nicyo twaba tuvuze ku bitero bya vuba byagabwe ku butaka bw'igihugu cya Israel bikozwe n'imitwe isanzwe itavuga rumwe n'iki gihugu. Urumva ko n'ibintu biracyakomeye cyane, intambara ntago irarangira mu by'ukuri. Ariko Bwana Eric, hari amakuru avuga ko ingabo za Israel zimwe zagabanyijwe mu majyaruguru ya Israel. Biteye bite? Ese bisobanuye iki kuri iyi ntambara? Nibyo hari amakuru yatangajwe ko ingabo zirenga 50,000 zoherejwe. Murabizi intambara igitangira hari ingabo zigera ku 50,000 zoherejwe mu majyepfo y'igihugu cya Liban. Ubwo ni ingabo za Israel zirambuka kuko mu miterere geographique igihugu cya Israel kiri mu majyepfo ya Liban. Mu buryo bwako kanya ubwo Liban mu majyaruguru ya Israel, agace ka Israel ko mu majyaruguru kari gasanzwemo umutekano muke
biturutse ku bitero bya Hezbollah ikorera muri Libani yahagabaga. Abaturage bajya ku 60 barimurwa, maze mu rwego rwo kugira ngo ako gace kazasubirana umutekano, abaturage babaye impunzi imbere mu gihugu cyabo muri Israeli bazagaruke muri ako gace. Hari ibitero byo ku butaka, aho abasirikare bagera ku 50 ba Israeli b'igisirikare cya Israeli IDF boherejwe muri ako gace kugira ngo bacungire umutekano mu rwego rwo kugira ngo amasezerano y'agahenge agerweho. Israeli yasabwe kugabanya ingabo muri ako gace ka Liban kari mu majyepfo ya Liban. Ni muri urwo rwego rero brigades zitandukanye z'abasirikare barwanira aho ngaho mu majyepfo y'igihugu cya Liban barwanya Hezbollah bagabanyijwe mu rwego rwo kugira ngo amasezerano agerweho. N'intambara itaroroheye impande zombi, kuko yaba Hezbollah yagiye hatakariza abakomando bayo benshi. Twagiye tubona amashusho ya IDF agaragaza abayobozi bakuru b'igisirikare cya Israeli bagiye bari mu buvumo butandukanye. Uyu mutwe usanzwe ukoresha ubikamo intwaro unategura ibitero kuri Israeli. Ni muri ubwo buryo rero abasirikare bagabanyijwe kugira ngo amasezerano y'agahenge ku mpande zombi abashe kugerwaho nk'uko byasabwe n'inzego mpuzamahanga ndetse n'ibihugu bikomeye birimo Burusiya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko bwana Eric, ngira ngo Netanyahu yavuze ko azarekera kurasa kuri Hamas n'iriya mitwe ya Hezbollah ari uko abo baturage bahungishijwe muri ako gace k'amajyaruguru bongeye gusubira mu byabo, bongeye kubona umutekano. None uyu munsi turabona ingabo ziragabanyijwe, zirahavanywe. Umutekano waba wagarutse cyangwa ni Netanyahu wemeye noneho guca bugufi? Simbibona nko guca bugufi kwa Netanyahu. Muri negociation politique za diplomasi habamo igihe cyangwa se kugaragaza ko nibura hari icyizere utanga ku bijyanye n'amasezerano y'agahenge. Ntabwo nawe yazihagurukije zose uko ari 50, ni brigades nkeya, umubare w'ingabo uri exact ntabwo yigeze utangazwa. N'abasirikare bake bagabanyijwe mu rwego rwo kugira ngo agaragaze ko ibyo we ashyira ku meza y'ibiganiro akeneye birimo ko Hezbollah yava burundu muri biriya bice by'amajyaruguru y'igihugu cya Liban. Agaragaza ko n'inzira y'ibiganiro ishoboka. Ni mu rwego rwo kugira ngo agaragaze ko yiteguye kuba hari ibiganiro cyangwa se hari bike mu byo basaba bishobora gukurikizwa. So kuvayo burundu, cyane ko n'ibitero byakomeje, kuko nk'ubu ngubu mu murwa mukuru Beirut habaye igitero gikomeye muri iki gitondo, igitero cy'indege mu gace ka Dahya gasanzwe karaswaho n'iki gihugu cya Israeli. Israeli yavuze ko ari indiri y'abarwanyi ba Hezbollah. Uyu munsi yongeye harasaho Minisitiri y'ubuzima mu gihugu cya Liban yatangaje ko abantu bagera kuri 70 bahise basiga ubuzima. Bivuze ko rero Israeli kurwanira bikomeje. Kwimura ingabo ni mu rwego rwo kugaragaza ko yiteguye kuba nayo yajya mu biganiro igihe ibyo ishyira ku meza y'ibiganiro nk'ibyo ishaka byabyemeye kujya mu bikorwa. Yego, reka nongere nibutse abadukurikiye ko tukiri kuganira nanone kuri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati. Twari tumaze iminsi tuhavuye gatoya turi kubabwira ku by'amatora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko twagarutse turi kuganira nanone ku bigezweho muri iyi ntambara itararangira, nubwo bwose isa naho iri kugenda igenza make. Ariko kandi ku munsi w'ejo, sinzi niba warabyumvishe, agace ka Kayizariya karimo inzu Netanyahu ajya abamo, inzu ajya kuruhukiramo rimwe na rimwe, inzu akunda cyane, ako gace karashweho. Iyo nzu nayo yarashweho. Bisobanuye iki ku mutekano w'uyu muyobozi? Ese nawe yaba ashobora kwicwa nk'uko amaze igihe yica abandi? Nibyo, ntabwo ubeshye. Ni umusibejo nibwo agace ka Kayizariya kongeye kuraswaho na drone. Abaturage batandukanye bagira ubwoba. Urumva ni abaturanyi ba Minisitiri w'intebe w'igihugu cya Israeli, umuyobozi urinzwe kurusha abandi. Ni agace kandi abatazi muri Israeli, ni agace kari ku birometero 45 uvuye mu murwa mukuru Tel Aviv. Ni agace rero uyu mugabo Minisitiri w'intebe w'igihugu cya Israeli, yaba we ndetse n'abandi bamusimbuye, bakunda gukoresha nk'inzu yo kuruhuka mu gihe cya weekend. Aka gace rero karongeye kagabwaho igitero n'umutwe wa Hezbollah bifashishije drone. Ubushize mu gitero cyabanje mu byumweru 3 bishize twabagejejeho muri documentaire, ni igitero cyahitinze cyangwa se cyarashe ku nzu ye bwite, isakaro
rigira ikibazo. Kuri inshuro rero ni muri quartier, ntabwo ngo inzu ye nayo mu byangiritse mu byarashweho nayo yari irimo mu gihe cyatambutse, mu byarashwe nayo yari irimo. Gusa kuri inshuro ni igitero cya gabwe muri quartier, nticyabasha kugera ku nzu ye kubw'amahirwe. Muri ayo masaha ntabwo yari ahaherereye, ariko icyo bisobanuye, hari abantu bitiranya imitwe itavuga rumwe cyangwa se irwanya leta ya Israel, iriya mitwe bakavuga ko wenda ari imitwe idashoboye, ariko kurenga uburinzi bw'ikirere, ubwirinzi bw'ikirere cya Israel, ukambuka ukava muri Liban, ukohereza drone ikagenda ikinjira ikagera mu marembo y'inzu y'umukuru w'igihugu, ni ubutumwa bukomeye cyane. Ni ubutumwa bukomeye cyane. Baba bashaka kugaragariza Netanyahu ndetse na leta ye ko nabo hari ibyo bashobora, nubwo buri munsi mu gace ka Daya haraswa bikozwe n'indege za Israel, abarwanyi benshi ba Hezbollah bakabipfiramo. Igitero nk'iki cyo kugaba hafi y'inzu ya Minisitiri w'Intebe kiba kigaragaza ko nabo hari ibyo bashobora, bityo leta ya Israel igomba kurya irimenge, ibintu bigaragaza ko n'umutekano w'uyu muyobozi utizewe neza nk'uko bisanzwe, zikaba n'intege nke z'urwego rwabo rw'umutekano birimo biranaviramo bamwe kwirukanwa ku mirimo yabo. Ukivuga kuri uko kwirukanwa, hari amakuru ari hanze avuga ko uwahoze ari Minisitiri w'Ingabo Bwana Yoav Gallant yamaze kuba yirukanwa na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu. Iyi nkuru ivuze iki? Kwirukanwa kwe byatewe n'iki mu by'ukuri? Twabigarutseho muri documentaire dutangira, myumviye amagambo yitangarije. Uyu Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu nibyo yamaze kumwirukana, mwabyumvise muri documentaire. Gusa igihari ni ukwibaza ngo hakurikiyeho iki? Abaturage bari mu mihanda bari kwigaragambya, baravuga ko ari umwanzuro badashyigikiye. Nk'ubu hari abayobozi bakomeye muri leta ya Israel batavuze rumwe n'iki cyemezo. Si abaturage gusa bari mu mihanda bari kwigaragambya, ahubwo hari n'abayobozi bakomeye. Nagwa nk'urugero, hari umuyobozi w'ishyaka ryashyize ku butegetsi Netanyahu cyangwa se yagiyeho ahagarariye ryitwa National Unity Party, umuyobozi waryo witwa Ben Gantz yagiye ku mbuga nkoranyambaga yamagana uriya mwanzuro wa Benjamin Netanyahu wo kwirukana Yoav Gallant. Avuga ko ari icyemezo gishyize umutekano wa Israel mu kangaratete. Abandi bayobozi bakomeye batemeye iki cyemezo barimo wahoze ari Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu, wavuze ko nawe iki cyemezo atemeranywa nacyo, witwa Netanyahu ngari gufata udukino twe twa politiki akatuzana kudukinira mu bihe bidasanzwe igihugu cya Israel kirimo. Urumva n'umuntu usanzwe utavuga rumwe n'ubutegetsi na leta ya Israel. Yavuze ko rero atumva impamvu Benjamin Netanyahu azana imikino ya politike mu bihe nk'ibi bibi bikomeye igihugu cya Israel kirimo by'intambara. Kuki yabyise imikino ya politike? Murabizi neza ko ibitero Israel yagabye kuri Iran bitageze ku ntego nk'uko bari babyifuje. Amakuru yagiye ajya ahagaragara, ndetse hari igitero Iran yagabye kuri Israel kikagira byinshi cyangiza, kandi mu by'ukuri Iran yari yabanje guteguza ko izabikora. Byasabaga Gallant ndetse ni urwego rwose rw'umutekano kwitegura neza icyo gitero kugira ngo ntihagire byinshi byangirika. Ariko hari amashusho agiye agaragaza ibigo bitandukanye bya gisirikare, by'umwihariko abarwanira mu kirere byangirika, byangijwe na misile za Iran. Ibyo rero bikaba byaragaragaye nk'intege nke ku ruhande rw'urwego rw'umutekano muri rusange. Ibintu nk'ibyo rero iyo bibaye, intege nke runaka iyo zibaye, amakosa runaka yabaye muri politiki, habagomba kugira ubibazwa. Nta gushidikanya rero, nk'uko nari nayogejeho mu biganiro byacu byatambutse, Yoav Gallant yagombaga kuba igitambo kibi byose, cy'izo ntege nke zose zagiye zigaragara muri ibyo bihe bitandukanye. Ariko rero kwirukanwa kwe byateje ikibazo gikomeye cyane. Byateje imyigaragambyo. Si abo bayobozi gusa bagaragaje ko batabyishimiye, kuko noneho abaturage bo babigize ibindi. Ubu bamaze kwirwa mu mihanda, bari kwigaragambya, bari kuvuga ko uko kwirukanwa kwe kutari gukwiye. Mu by'ukuri ubundi iyi myigaragambyo ubona yari ngombwa? Ese kwirukanwa kwe bifite kinini bivuze
ku mibereho n'imitegekere y'igihugu ku buryo abaturage bajya kwigaragambya? Yoav Gallant bagombaga kwigaragambya kuko ni umuntu udasanzwe. Wenda twihuse, uyu ni umugabo w'imyaka 65 y'amavuko. Kuri 65 ye, imyaka 50 yose y'ubuzima bwe ayimaze akorera igihugu ari umusirikare. Bivuze iki? Subiramo neza. Imyaka 50 ayimaze akorera igihugu ari umusirikare. Imyaka 15 yonyine mu buzima bwe niyo yamaze atari umusirikare. Yego, ku myaka 15 yahise yinjira mu gisirikare. Abaza amateka ye nuko mu 2015 mbere yuko hagera hagati y'imyaka 15 kugeza mu 2015 yari umusirikare w'igihugu cya Israeli. Yarwaniye cyane mu burasirazuba bw'igihugu cya Israeli, ariko by'umwihariko intambara zagiye zibera mu majyaruguru ya Israeli, ubwo ni ku mupaka uhuza igihugu cya Liban ndetse n'igihugu cya Israeli, niho yakunze kurwanira. Yarwaniye muri brigades zitandukanye, gusa yakunze kuba umwe mu basirikare bari abarwanira mu mazi. Yakunze gukoresha aho yatorejwe cyane ni mu gisata kirwanira mu mazi, niho Yoav Gallant yarwaniye. Iyo myaka yose rero ari umusirikare. Byageze muri 2015 kubera kwitwara neza ndetse no kuzamuka mu mapeti, aza gushyirwa mu nteko ifata ibyemezo y'igihugu cya Israel wageranya n'abasenateri. Muri 2015 niho yagiye. Hanyuma muri 2020 aza kugirwa Minisitiri wa Israel ushinzwe abinjira n'abasohoka, immigration. Hanyuma kuva muri 2021 agirwa Minisitiri w'uburezi. Buriya yaje muri Minisiteri y'umutekano y'ingabo avuye muri Minisiteri y'uburezi. Urumva ko rero Yoav Gallant ni umuntu, si umuntu wari we wese, ni umuntu wagize uruhare mu iterambere rya Israel mu bisata bitandukanye, by'umwihariko iby'umutekano. Ni muri urwo rwego rero kuva muri 2022 kugeza ejo bundi ahagarikwa ku nshingano muri uyu mwaka turimo nyine 2024, yari Minisitiri w'ingabo w'igihugu cya Israel. Umugabo wagiye ugaragaza kenshi ko ashishikajwe nuko imfungwa Hamas ifite z'abanya-Israel zagaruzwa. Ibintu yagiye ashyiramo imbaraga cyane, biri mu byo yanagarutseho muri documentaire atavuzeho rumwe na Minisitiri w'intebe w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu. Nuwo Yoav Gallant, nuwo shushu w'abaturage ba Israel bari kwigaragambiriza ndetse n'abayobozi bakomeye mu gihugu cya Israel. Birumvikana ko ari umuntu ufite ijambo rikomeye ku gihugu ku buryo abaturage bafite impamvu zo kubaza impamvu yaba yirukanwe. Nibyo birabaye, abayobozi bamwe na bamwe muri politike ya Israel barakariye Netanyahu ku cyemezo yafashe cyo kwirukana uyu mugabo. Abaturage nabo barakaye, bari kwigaragambya. Ibi aho ni kwaba ari ukurangira kwa bwana Netanyahu? Ntabwo yaba ari kwishyira mu mutego atazabasha kwikuramo? Ubundi n'ubusanzwe mu gihugu cya Israel Benjamin Netanyahu si umuntu ukunzwe cyane n'abaturage ba Israel. Mujya mubona ibihugu bitandukanye, abayobozi b'ibyo bihugu hari abantu bakunzwe cyane n'abaturage, ariko Benjamin Netanyahu si umuntu usanzwe ufite igikundiro mu baturage. Yagiye atorwa biturutse kuri structure y'imitorere mu gihugu cya Israel, biturutse kuba babaga bahanganye, ariko si umuntu ufite igikundiro gihambaye mu baturage ba Israel. Binatuma rero ikosa ryose ribaye, ikintu cyose kibaye directly kita kijya ku mutwe we. Ntekereza ko ariyo mpamvu aba baturage bari mu mihanda bigaragambya cyane ko nabigarutseho uyu wirukanwe ku mirimo Yoav Gallant yarasanzwe ari umuntu uri royo ukunzwe cyane n'abaturage ndetse n'abayobozi bakuru mu mitegekere y'igihugu cya Israel. Rero ntekereza ko agomba kuza kwitonda mu dukino twe twa politike, kuko bishobora kuza kugira influence ku myanzuro agomba gufata igomba gukurikiraho kuri intambara ahanganyemo n'igihugu cya Iran ndetse n'imitwe iterwa inkunga n'iki gihugu. Yego, turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko mbere yuko nsoza nyemerera nanone nkubaze kuri aka kantu. Twese turabizi ko Iran n'Uburusiya ari sheri shushu, ariko binavugwa ko ari ubufasha buhambaye Putin ashobora kuba aha Iran, ariko Putin we muri public mu itangazamakuru akabihakana, akavuga ko nta bufasha bwihariye aha Iran. Ariko kandi Iran Palestine nk'uko ari hagati k'inkubirane, Putin nawe byanze bikunze ngo hari ukuboko ashyiramo abantu bashobora kuba batazi.
Reka twapudetinga abantu ku munsi w'ejo perezida w'Uburusiya Vladimir Putin Kremlin mu biro bye yakiriye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Palestine n'umugore baganira ku ntambara irabayita intambara Hamas na Israel, ubwo ni Palestine na Israel ibera muri Gaza. Bumvikana ko perezida Vladimir Putin agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ihagarare, kuko n'amakimbirane hagati ya Hamas n'amakimbirane hagati ya Hezbollah n'igihugu cya Israel akomoka cyane kuri iyo ntambara ya Hamas n'igihugu cya Israel. Ibyo byose rero Putin yasezeranyije Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo ngibyo bihagarare. Iyo ni diplomasi igaragara mu mashusho gusa, inyuma y'amarido nk'uko bari bivuze hari ibyo igihugu cya Israel cy'Uburusiya gikora gitera inkunga Iran. Ibyo rero ni ibihe? Mu minsi ishize nabagejejeho amato y'intambara igihugu cy'Uburusiya cyahaye Iran yakiriwe mu karasisi kadasanzwe kabereye mu mazi. Ibyo rero birakurikira amasezerano adasanzwe igihugu cy'Uburusiya cyasinyanye n'igihugu cya Iran ubushize ejo bundi muri BRICS yasojwe ku itariki 24 z'ukwezi kwa 10. Hari amasezerano y'imikoranire mu by'igisirikare ndetse n'amasezerano y'imikoranire mu by'ikoranabuhanga. Twabibagejejeho ko igihugu cy'Uburusiya cyafashije Iran kohereza ibyogajuru bitandukanye mu kirere. Ibyo ngibyo bikaba bivuze iki? Ko hari amasatelite, hari uburyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi igihugu cy'Uburusiya kigomba gukorana n'igihugu cya Iran mu bijyanye n'umutekano, by'umwihariko hifashishijwe satellite. Nibyo naba mbabwiye. Ubu hari kuzamuka imikoranire idasanzwe hagati y'igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cya Iran mu bijyanye no gukoresha za satellite mu bijyanye n'ikoranabuhanga risanzwe ry'abaturage ndetse n'iry'igisirikare muri rusange, biza bisanga ubufatanye bari basanganywe mu bijyanye no gutunganya ingufu kirimbuzi mu nganda zitandukanye zo muri Iran, ndetse no mu bijyanye n'umutekano wo mu kirere n'ubwirinzi bwo mu kirere. Nabagejejeho ubwitwa S400 ndetse na S300 na S200 igihugu cya Iran gikoresha kirinda ikirere cyacyo bagiye bagura n'igihugu cy'Uburusiya. Twibutsa abantu ko ibi bihugu n'ubundi bisanganywe ubufatanye mu bya gisirikare, kuko birasa n'aho ari impanguhe, kuko mu ntambara Uburusiya buhanganyemo na Ukraine na OTAN, Iran nayo yashyizemo imbaraga nyinshi n'ukuboko kwayo mu bijyanye n'imirwanire yo mu kirere, kuko hari drone nyinshi z'intambara iki gihugu gihereza Uburusiya ziri no mu zafashije Uburusiya guhangana cyane n'ingabo za Ukraine ndetse no kuba bukiri imbere cyane muri iriya ntambara, kuko mu bijyanye no mu kirere Iran yarabafashije cyane. Ntabwo rero byaba ari igitangaza. Reka rero tugana ku musozo dusoreze kuri ingingo imwe igira iti Hezbollah nibyo yarashegeshwe cyane mu minsi ishize pe cyane, tugera aho tubona ko inarangiye, tubona birarangiye nyuma yo kwicirwa abayobozi bayo hafi ya bose, umusimbuye bahita bamwica kuva kuri Nasrallah kugera no kuba musimbuye. Ariko kandi kugeza uyu munsi wa none Hezbollah iracyafite imbaraga ndetse iracyanatangaza ko ikiteguye kurwana no guhangana na Israel. Umuyobozi wayo mushya hari ijambo yavuze. Bwana Eric, tunyuremo make muri iryo jambo udusesengurire icyo rivuze kuri uyu mutwe wa Hezbollah ndetse no kuri intambara muri rusange dusoza. Umuyobozi mushya wa Hezbollah uherutse gushyirwa mu nshingano yitwa Naim Qassem, yagiye imbere ya kamera mbere ho gato yuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hatangazwa uwatsinze amatora. Avuga ko umutwe wa Hezbollah benshi batekereza ko wacitse intege utagishoboye kurwanirira amahame yawo. Ibyo batekereza ari ukwibeshya. Yavuze ko ubu hari ingabo zirenga 20,000 ziteguye kuba zahangana n'igihugu cya Israel ahariho hose, haba muri Liban, kuko yanatangaje ko nta hantu na hamwe muri Israel umutwe wa Hezbollah utabasha kugera. Avuga ko ingabo 20,000 ziteguye. Muri nyinshi uyu mutwe ufite hari itsinda ry'ibihumbi 20 ryiteguye kuba ryahangana n'ingabo za Israel igihe zaba zitavuye ku butaka bwa Liban, ndetse ko bafite n'ubushobozi ahubwo bwo kwinjira n'imbere muri Israel bakagira byinshi bahakora, nk'uko Israel yinjiriye Liban ikagira ibyo yangiza. Ibi rero bisobanuye iki? Bivuze iki? Kucyo uyu muntu yatangaza ibintu nk'ibi? Gusa mbere yuko mvuga kuri ibyo, reka mbabwire ko we
yanatangaje ko kuko yabivuze mbere yuko amatora ibyavuye mu matora bitangazwa, yavuze ko yaba Kamala Harris yaba Donald J Trump uzatorwa wese nta kizabuza Hezbollah, ntacyo bibwiye Hezbollah, ntacyo bizayikoraho ku bijyanye n'ibyitegura. Rero bisobanuye neza ko uyu mugabo yashakaga kugaragaza ko uyu mutwe wa Hezbollah ugihari nyuma yo gupfusha abayobozi benshi babo bakomeye batandukanye, ugihari kandi witeguye gukora buri kimwe mu rwego rw'amaso mpuzamahanga. Nicyo naba mbivuzeho, ntekereza ko aricyo yaragambiriye. Yego, ni uko nguko rero bimeze. Ubwo ni ibintu tugomba gukomeza gutega amaso, kuko yaba Isiraheli iracyakubita agatoki ku kandi, yaba Hezbollah nayo iracyavuga ko iri tayari kurwana kugeza ku munota wa nyuma. Ubwo bivuze ngo baracyaduha inkuru nyinshi zo kubara. Natwe rero turi hano kugira ngo tujye duhora tubagezaho byose igezweho kuri iyi ntambara ndetse no ku zindi ngingo zigiye zitandukanye. Munyarukire muri comment mutubwire icyo mushaka ko tuganiraho, ingingo mwifuza ko dusesengura. Umusesenguzi nguyu Eric Rukundo abari tayari 5-5. Ni nuko rero dusoje ikiganiro cyacu. Eric, reka dushimira abantu babanye natwe, ariko by'umwihariko reka ngushimire wa mugabo. Ningiye kugushimira Oscar. Oya, reka ngushimire, uri imfura cyane, uri umuhanga, abantu bamaze kugenda babyumva, kandi nizera ko bari kubikunda. Reka rero nanjye mbashimire, nitwa Oscar Dushime, twari kumwe muri iki kiganiro. Mwakoze cyane, Imana ibarinde. Uko bwije nuko bukeye, ibiciro by'ibicanwa bikomeza kwiyongera ubutitsa. Ibyo rero bigatera imitsi ya benshi kurega, kubera ko twese kugira ngo tubeho dukenera kurya kandi turya ibyo twatetse. Ubwo rero bisobanuye ko dukenera n'ibicanwa mu guteka. Ikintu cya mbere ni amakuru. Ubu nta mpamvu yo guhangayika, kuko quick cooking ibibazo byose by'ibicanwa yaje kubishyiraho iherezo. Aba bagukorera amashyiga meza ya kijyambere abereye ijisho kandi akora neza. Muri quick cooking niho honyine bafite ubushobozi bwo kugukorera amashyiga y'ubwoko bwose, yaba yimukanwa ndetse n'ayubakiye ahantu hamwe. Ndi kukubwira amashyiga atanga umuriro ku kigero wifuza. Ushobora kongera umuriro cyangwa ukawugabanya. Ibyo biba ari amahitamo ufite mu biganza byawe. Aya ni amashyiga ushobora gukoreshamo inshenga, amakara, bitise ugakoreshamo inkwi. Aya ni amashyiga kandi afite umwihariko wo gukonsa mu muriro muke cyane, kandi ibyo utetse bigashya neza. Ibaze ko ari ishyiga rigizwe n'ifuru, icyokezo ndetse n'imyanya yo gutekeraho bitewe n'iyo wifuza. Ndetse by'akarusho, abakoresha amasafuriya manini ya muvero namwe turabakorera. Haba iwawe cyangwa mu rugo, hose turahagusanga. Amahoteli n'amaresitora namwe ni karibu. Twigisha kandi gukorera amashyiga, ndetse twigisha na sudire. Dusanga i Kanombe mu Busanza, i Rwamagana cyangwa se Kimironko muri gare. Aho nutabasha kuhagera, ukore ku rutsinga tugusanga aho uri, uhamagaye kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Quick cooking, kugufasha gucana neza kandi kuri make, ni inshingano zacu. Turi mu isi yaho kwambara bifite ijambo rinini ku cy'abantu bari bukuvugeho, cyangwa se uko bari bugufate bakikubona bwa mbere. Bibaho kenshi ko umuntu yakambara neza ariko ntaberwe. Kwambara neza icyarimwe ukanaberwa bishobokera gusa umuntu wambitswe n'ambagariye fashion. Ubu inkuru yabaye kimomo. Tudoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba y'abagabo, y'abagore, y'abana n'izindi ngeri zose. Umwihariko wacu turaba mbere mu kudoda costume nziza cyane, umwenda wambara ukubonye wese agakoma yombi. Si ibyo gusa, kuko namwe abakeneye impuzankano, uniform, ibyo ni ibintu tuzobereyemo cyane. Tudodera ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi mwese mukeneye impuzankano, byose tukabikora mu mabara na size mwahisemo. Ibiciro byo ntibibakange, ni nk'ubuntu. Akarusho kandi twigisha kudoda. Dufite abarimu b'inzobere ku buryo umunyeshuri wigiye muri mbagariye fashion mu gihe gito gusa aba ari intyoza ku isoko ry'umurimo. Dufite kandi dry cleaner ifura imyenda y'ubwoko bwose, ntidukangwa n'ibizinga. Uyize uyaza rero, dusanga aho dukorera Kicukiro Zimya, cyangwa duhamagare kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Mbagariye fashion, we make the difference.